Alright. Timu TikTok, timu YouTube, awayo, waya yumugama mutianzika kande tone president ya dako. Mwaka biri nkaga, mutiwa lejo na juna. Nengo unapo iti ura yo timu kapapula, mwebe netaga, tetaga kapapula wanuri wafu. Radio tasobode kubanga akade kano tukoze, oroku wanti bayinginia, bachi alimu yumebi, bachi abitereza, anti-sound, rimade mtero kubanga muulira, ngebura muso. Tasobode kubanga tukolede wano, ku TikTok, tugeno kubanga tukolera. Sawa zigena kubira 11 kitundu ezaka ongezi. Sakade kanoteka code data omanyenti 11 kitundu TikTok kakanda ja. Nenga akade kana emipira kwejiri ku code lero wakulya. Real Madrid mulengere konga agena kubanga azanya kirabu yabanapa bagera kwa azanya Leo Valecano ya Chimara nakolego nabagambe ko ku Barcelona anti Barcelona ya Bimara era Valladolid bwatu namkuwa leo nengede ko Villarreal nga yomuko abageno kubanga bazanya nengede Espanyol agena kubanga achaza kirabu yabanapa ba Atletico Madrid Atletico taina chiyitaganyo kiri awo ndaba 1x sako goro mupira guno Dukura Plaga mugwangire Czech Republic ndabo kubanga soro kubanga tukoera over Vizkovo kubanga mupira guwangule waka tugenda kubera ku TikTok tugenda kubera tujja live program ya radio tugenda kujikola leero sawa 11 kitundu ku TikTok kakande tone kabaka wediri ku YouTube ngena kubanga ajiteka nenga akade kano kodi ginyige mipira najitade yoda yade tompulide ku radio nenge mpira akade kano ku kodi kwa ejiri kodi erietia ojja kunyiga star 255 675 hash then onyike yes 625 675 hash then onyike yes special package nino mupira gumu odi 2.5 agwetaga nonyako nchiddamu special package lero nino mupira gumu gukola odi 2.5 agwetaga nonyako namba yange eri 0785 310 388 0785 310 388 abafunyo lunako olwegulo timu ya Valladolid musingo mitwale 39 okuwa Barcelona akade kaunti mwena kimumanja so gwalero guli gumu odi 2.5 zeka kande president yadako bili nkaga mbata 212 bwe mbata 212 mbawa muzukuru wange mweraba